limnandi lelizwi engiwe ngekhasi engiwe Tanto genziwe Ithemba lami lonke likuye. Haleluya. Ngiyindoda abazalwane lenemfati nebantwana. Jesu ungithola sengiyindoda nemfati nebantwana. Amen. Ngoba Jesu uyabafuna bonke abantu. Haleluya. Amen. Njengoba nemathuna akhona emathuna lamancane akhona nemathuna lamakhulu. Jesu naye uyabafuna labancane aphindze abafune nalabakhulu. Haleluya. Ngitholiwe ke bazalwane ngathola uJesu bengamfuni wangibamba ngesandla sakhe lesinemandla. Haleluya. Amen. Lesithi umuntu singambamba singamiyekeli. Haleluya. Amen. Ngithi bazalwane lesiphutshukelako siphume kodwa lesandla saNkulunkulu lesinemandla asiyekelani. Haleluya. Ngicela ukuvusela bazalwane kubabe namake thiyane egameni likaJesu. Haleluya. Ngibingelele izinceku kaNkulunkulu, ngibingelele bomake mfundisi, bobabe bomkhulu, bogogo, bomake disizwa netintombi. Haleluya. Ngibe sengivusela na Sunday school egameni likaJesu. Haleluya. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane lolithemba lempilo yami, bonke ubazalwane lenginabo noma konke futhi lengikwendako lithemba lami lonke likuye. Haleluya. Ngimbonile bazalwane angivikela edimeni letimetima, ngambona angikhuphulela ngesheya. Haleluya. Makabonge uNkulunkulu lolonza Israyeli.
ungalali. Uma ungakaze umbone, buya uTobuta sitakutshela ukuthi uyavikelana. Haleluya. Uma ungakaze umteste amandla akhe, buya sitokutshela amandla akhe ukuthi angakanani. Haleluya. Ngikhuluma amagama ngithi mina ngingafuna umthakathi lokwathi kubitha umuntu unalo umthakathi lokwabitha lo mfana sisesipaza ngisakhula le ndawo seyeshuzindali. Wabitha lo mfana wasuka esipaza babekubhayi athi la isipaza akusikho isipaza. No athi la isipaza kusemgwaqo angade ngutho wayenkanjalo umthakathi ngoba lo mfana babekubhayi wasuka esipaza wayemgwaqweni. Uyabantu babekabenzela enzalo. Wasuka lo mfana wasuka esipaza wayemgwaqweni othi faka phansi kwebhasi. Kodwa lo driver wale bhasi ngoba bekanako lokuqaphela wamkhukuluda. Walimala ibhasi lo mfana nethi washayiseka awangafi. Uyaphila namuhla. uDr. Khumalo sibongo sakhe. Sisesipaza basukele lo mnye babe edamu banalo mnye wakithi. Lo wakithi kwamshila ngesisu wayovuka etibhedlela lo bamthumela ebhasini wambita ngiyembatshele ke mina ukuthi ngingakunika onke azaphelele ngingisikelela ngimbusa ametiso ngingekho unike kusamba nawo uyinike ude lokungendele. Haleluya. Ngoba ngiyawathi lamandla. Haleluya. Uma sila sesiqedza umkhosi wabantu abasha uyasukuma athaphele kuseni ngo5 o'clock ufuthi ngasaba seRoma babekubhayi ukhuluma amagama ukuthi kude sikhale esiloliwe esitawuphumelela. Bazalwane mina kuphili ngelivi nini manje nje naphila ngelivi bazalwane. Uthi lo mfana kude sikhale lesiloliwe lesitawuphumelela kulabangcwele laba phila la. Ngithokoba ukuthi yawarenewa nomfana ngiphize ngwathathe kabusha mwathi angene wonke lo mtimba babekubhaya hlale athi afika babemthiyane ngesonto emini Efesu 6 evesini ka11 athi lo mali tonke tikhali tikamoya uze khona kuba nekuzabalaza ngesikhathi sekulingwa ngoba lelive lesilwa nalo asili nalo ngenyama kodwa silwa ngabona. Wathathe nawo wambathe. Bazalwane ngihambe nawo babekubhayi ngihambe ngeshuzindali ngokhapha abantu abami eshuzindali. Umngamo uhambe ngemoto emsebentini abuye ke so yaqoqela after sehlakalo asinakamqoqela uthi thena kangena nje aphaka kwafika nje into ukuthi akathandazele Themsile na Yubete eCape Town. Uthi wangena leligumbi lami neligumbi bazalwane lethi ngisafuna ukubhalisa nje ukuthi war room ngila ngena khona ngithandaze. Haleluya. Ngalapha special bazalwane ngasangiyakha le ndlu ngathi leli lami naNkulunkulu babekubhala lethi sebakhupha lapha ekhaya sebafaka into tabo tasekishini bemfuna nje libe so lingabi nalutho. Sebalendelo kwePetra nzilo kwethi nokumakhishi lo bathi Petri room. Sebalendelo kwePetri room lekamelo lami naNkulunkulu. Uthi ngene lapho afika thandaza asithela zenizebe yakho lemisebenzi eshuzindala ngiyayibiyela ngengadi yakho thena zela Yubete na Themsile eCape Town bavikele. Uthi ngingadi ukuthi kwendekani ubuye bazana leshuzindali paka imoto ngisinakupaka imoto nive asilali thina bazalane ngala kwa12 silala ngale kwa1 nje ungathi upheki nawe ufuna kufonela umndeni kaBetisi awulali ngala ulala ngale kwa1. Amen. Kungakho nje mina angingenela igebengu akungeni lutho kude isigebengu lesingafika ngo1 siva ngithandaza ngo1 sithi sitongena. Mara ngifike babebhayi ngekudzinwa lengingakwadi ngisimne namhla ngifuna kulala early man akiye emsebenzini ngemsobuluko ngilive yami ngithathe 22 days
ngayireschedule le 22 ngathi ngithatha 10 ukuya eDavidton ngingasina ngibuye eDavidton ngibuyele emsebenzini nakusuka la ngiva nginamandla ngithi hayi ngeta lo lomnye 5 nyalo nje ngisalele 7 lele kwa reschedule uma ngiyathi uthanye emsebenzini phathi nje ngiva ngekhathala ngithi namhla ngifuna ngebhedeni man ngifuna kolala uthi manje hawu elina kangaka namuntu ngabo 7:30 siyo kamereni le TV le kamereni ngesakha i-home theater yethu la sibukela khona asifuna ukuhluphana nemuntu ngabe sesifuna ukubukela ngifike ngene bazalwane ngihlalela ebhedeni wami ngisina ngilabhedeni wami uthi ngabo 7:45 uvakale ibo ithi ivale ithi ithi athi manje phela le nto ukuthi mina uthi ngivile lo mtimbo wamazane ngeke driver iveni imanual yasinza lo mtimbo wami uyasinza nawo uva nje so comfortable nambhedeni athi vuka ngisibheni ngihamba nobuka avuthe Harris athi Harris uyivile lento likamero la yobhethi bazalane lingetulu ene bana lokusaba ukuthi kungenteka baligqekeze siyalikhiya kuthi nangabe kwendekile baligqekeze walifaselo lapho nalingale bangakhona ukungena ngalaleni lenkulu aphelele khona lapha ekamereni la yobhethi bacabangeke ukuthi nakafika ekseni Herman ngimthethe la athi ngifuna nethi ngobona make ngafike ngamfaka lapha ekamereni la yobhethi ngathi gqokela la ngeke ngavula le camera light nababona khanya bacabanga ukuthi kunemuntu longenile kuyakhala ngithi mina ayimi bengivulele eButterman nakatogeze ekseni baphume ke banzinze bathi nabafika ekitchen bathole la itulo esilingini kunesikhala le ceiling yami i-rhino light angada ngifuna ukuchaza into letini la itulo la ubhoboke esikhala le rhino light icitheke yama la itulo kulezinki konke la itulo ekhabethini yini kwendeke yini leshayini ithi mhlawumbe kunesilwane lesinengale ngetulo bese singasakhona ukuphuma sifuna ukuphumela lapha sabhora lesikhala kepha lo msimbo ke ay aphume Harris agibele emathayireni asinakafika ngale athole ukubhora ihlavu yakubhora emathayeni mfunele nge-IBR bazalwane ashaya ekuthayela kwabhora kasikhala lesingaka babekubhala yangena ena asikayiboni siyibone ngakusasa ukuthi inhlavila ikhathi sino sibone isikhala sakutshela ukuthi le ndibhobotile kanti inhlamvu ishaye yangena yatoshaya angiyathi ukuthi ishaye kuphi le thamsiba lokwerekwere wesibili kusho sibe ishaye izinkini kumbe kuphi yawa yangena ngaphansi kwemakhabethi nabathini ekuseni Harris ukhamba nelibhosha uthi nali ibho hayi bazalwane asikho sikhala lesilolile wayibuka nje lenkani amathi lebekade ezinkini ukuthi bekungentekani lo bekasezintini angathi ukuthi bekungentekani bathi nje uNkulunkulu wasixosha wasihambana emakamereni olala yosala inhlamvu yathi ngenela kunesikhala nje njalo kusasiyekelile nje ngisathi khonisa ngaso babekubhala nasivala mara nje ngisabukela sikhala ukuthi hey uNkulunkulu yathi umkhulu kude sikhala lesiloliwe hey mina ngiyamtshela ukuthakathi ngithi mina noma ngabe bathi uthakatha kwayo kude lo ngakwena amen Ngicela sifune live lenkosi bazalwane encwadzini yemakhosi esibili chapter number 6 sitawufunda nje amavesi from 15 sigcine kuverse number 17 egameni likaJesu selo munye ukuvulela incwadi ya Revelation chapter number 3 sifunze verse linye la 18 egameni likaJesu lalelani bazalwane asimendeni uNkulunkulu aphile etimpilweni tethu lelivi leli silivulako nyalo bazalwane leli ngiyabona lelivi lelivulako nani nelente eBhayibhelini lelivi lesilivulako liyaphila uthi 2 Timothy chapter 3 verse 16 uthi liphefumulele ngiyavisisa liphefumulele ngani uNkulunkulu lilungele kwendani uyana lilungele kwendani kuso lilungele kwendani ukonzisa vumela lelivi likwende njani ukonzisa uthi Butterman ngibingelele bazalwane egameni likaJesu uthi usanithanza inhlito yakhe ufuna ukuthenga ijetha etamsusa athi afike ngala
iphindze imsusa athi ngisho siperiperi ngisijecta mina imoto ngisho siperiperi haleluya kuthi uyafisa manje ude nale doctrine ngoba phela umuntu lothenga indiza abazalwane umuntu loso lo bambetha uthuyini uba nesikhundla lesithide ngeke nje kube nemali yonke babekubhayi ngithi uyothenga indiza ngeke bavumele funa kube inalokuthide lokukhona senibambetha manje ukuthi ne-doctorate kube nani nge-ambassador kube yini but nje ngeke awuyithenga indiza. So-ke uyafisa nje lo mzalwane ukuthi kube ngabe kuyenteka ngabe uvele wathi tshwe wavela haleluya. Ngifuna kuthini ke bazalwane namuhla uthi lo nkulunkulu simkholako uNkulunkulu lophilako futhi uNkulunkulu lonawo emandla ekusinzisa konke thimo longabhekana nayo. Inkinga yethu bazalwane asimethembi sinalokuthatha kancane kanti nje uma ngabelisa iBhayibheli encwadini yabaseKorinte thina lesibonga ngemehlo lasambuliwe inkathimulo yaNkulunkulu ibonakala kithi njengasesibukweni kube ngabe le nkathimulo yaNkulunkulu ibonakala kithi njengasesibukweni ngabe bazalwane lo mhlaba lo sesiwudlile. Amen. Ngoba sasifika mama ke mhlanga la kunetinkinga khona singakakhuluma sidlula nje tinkinga tisolveke babe sebayabona ukuthi hayi ngiyabonga abantu abami egameni likaJesu. Ngicela kuvusela abazalwane kunaba lekubabonako bazalwane laba sekube kuhle namhla ukuthi bete nganeno badosimakashela. Ngicela sibashayele intanda abazalwane. Ngicela ukusho ukuthi ngathi asekhaya ngiyumfundisi lomncane kunabo bonke bakhona lo nje lo melanga omkhudlwane kunalomkhulu sepana lokhudlwane mina ngokutwiwa khona. So-ke angisuye lo hola lebandla ukhona uhleli phansi nanya lapha emuva banamake ngibo labangithumile ukuthi namuhla angibe ngumbhobho kaNkulunkulu. Ngicela ningivumeleni bazalwane ngimane nje ngibe ngumbhobho kaNkulunkulu namuhla. Amen. Ngicela sifundzeni ke bazalwane 2 Kings chapter number 6 verse 15 to 17, Revelation chapter number 3 verse number 18. Isikhonzi somuntu kaNkulunkulu sesivukile ngiseni saphuma bheka impi enamahashi nezincola yayukakile umuzi yayisithi inceku kuye maye Nkosi sesiyakwenze njani. Wathi ungesabi ngokuba abanathi baningi kunabanabo. U-Elisha wakhuleka wathi Jehova ake uvule amehlo ayo ukuba ibone. uJehova wavula ke amehlo aleyo nceku yabona bheka intaba yayigcwele amahashi nezincola zomlilo ngazonke zakhe uElisha. Amen. Revelation 3 verse 18. Ngiyakukhuleka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe kungabonakali ihlazo lobuze bakho nomuthi wamehlo wokugcoba amehlo akho ukuba ubone. Amen. Libonge sisi. Siyabonga baba wethu longcwele ufunda kwezwi lakho phakathi kwethu namuhla. Siyacela ngoMoya wethu longcwele ukuthi siside uvule indlebe zethu zakomoya sibove lokufuna kukithi bese siyakwenda ngegameni likaJesu Kristu inkosi yethu ephilako. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. La sifunza khona bazalwane sifunza ngendzaba yempi yemaSiriya nemaIsrayeli. Hallelujah. Amen. Ngicela uhambe nami kafushane ngifuna kuyawuthandaza. Lana sibona impi ya Israeli nemaSiriya. Lithi iBhayibheli lelinye ilanga eMasiriya alwa nemaIsrayeli anqoba. Athina anqoba abese athuba inqobatane.
yaka-Israyeli bahamba nayo bayohlala nayo kumaSiriya. Kanti le ndvodza leyingwazi yempi lithi iBhayibheli beyigula inebulephero. Hamba nami ngakuthola. Lithi iBhayibheli uma le ndvodza igula lo ntobhadane lo thunjwe ka-Israyeli nakanqotshwa Israyeli. Lithi iBhayibheli wayibona inkosi yakhe ukuthi inkosi yagula. Lithi iBhayibheli wakhuluma kulomake wathi kwangathi inkosi yami ingaya eveni lakithi ka-Israyeli ingasinza kulokugula kwayo. Haleluya. Lithi le ndodza yaya enkosini yayo yaseSiriya yafika yocela imvume yekuthi ihambe iye kuphi, iye ka-Israyeli yodwani iyawulashwa. Lithi iBhayibheli yasuka yaniketwa konke, yaniketwa nemagolide ngoba bebathi ukuthi awuyithi komuntu kaNkulunkulu ungakaphathi lutho. Lithi iBhayibheli waphatha amakhilogramu emagolide lamaningi, wagcwalisa tinqola takhe, waboshela lihashi, wanikwa netixeku tamthwala tahamba naye. Lithi nakafika enkosini, lithi wafike wayinika lencwadi wathi nako umuntu wami lapho ngicela ukuthi umphilise. Lithi inkosi yaka-Israyeli yadzabula tingubo tayo iva buhlungu ukuthi kanti mina ngiNkulunkulu yini ukuthi ngingaphilisa lo muntu, kanti ka-Israyeli kunenceku kaNkulunkulu Elisha. Haleluya. Lithi inceku yaNkulunkulu Elisha yeva ukuthi inkosi idzabule tingubo tayo ngenxa yalo muntu, wathumela igama wathi letha loyo muntu kimi. Lithi walethwa naHamani wafike walashwa. Ulashwa njani naHamani? Kuthiwa kahamba nje awugeze emfuleni iJordani kube nje ngasikhombisa utabe sewuyaphila. Haleluya. Kube bekungimi babebhayi ngabe ngasale ngabonga ngathi kude impi leyophindze ngiyilethe ka-Israyeli ngesizathu ukuthi ngitholela usindo ka-Israyeli. Kodwa lithi iBhayibheli yaphindze yathumela futhi inkosi yaseMasiriya yathumela impi ukuthi yohlasela kuphi ka-Israyeli, la ingwazi yakhe lenkosi isinziswe khona. Haleluya. Lithi ke iBhayibheli wamema bonke impi yakhe wathi asihambeni siyobhaqa sibhaqele le nkosi yaka-Israyeli ithathi ngaphuma sibe sesiyayihlasela. Lalela mzalwane wasekhaya, kunempi leqhamekisile longayati, kodwa lephi utawukhona kuyinqoba uthi u-invite simakaze abe kuwe. Ngeke ize iphumelele. Lithi ke iBhayibheli uma bakhuluma lokho, inceku yaNkulunkulu Elisha, uNkulunkulu wayo advise inkosi wathi ungaphumi kunalaba kuhlalele bafuna ukungena nzulu, bafuna ukubulala. Haleluya. Lithi ke iBhayibheli uma sahlethi lapho le nkosi yaba walithi ukuthi why inkosi ka-Israyeli sola iphumi kuze kuloyihlasele. Lithi wabuta etindluleni takhe ukuthi kanti mbani lolothatha tindzaba la ayotshela inkosi yaka-Israyeli. Lithi leli butho lakhuluma emagama lathi una Elisha nguye wena nkosi nawulele embhedeni wakho lokubona konke lokuhlelayo, ngoba thina lesikholwako sibona konke lokuhlelwa sitha. Ebusuku silele siyakubona, emini siyakubona, noma kuphi la sihamba khona siyakubona. Lithi iBhayibheli wathumela ke impi wathiwa ayihambe yawuhlasela bani? Elisha. Nila sesifundza khona. Haleluya. Lithi iBhayibheli inceku yomuntu kaNkulunkulu yathi yavuka ekuseni iphumela ngaphandle.
asekubona amadoda lavukayo nebafana nabavuka ekuseni ba-check emakhaya abo ngaphandle bona ayi-4 eMava uPrincess Bathazeni akekho uzama check ikhala kanti wena mfana ngiyabonga bobaba indoda bazayile ekhaya uma ivuke ekuseni first udrayela khala ufuka ubukela ngaphandle ukuthi kwendeka kube angizange ngivuke mazi ngalela langa bagubhela inkukhu ngangizange ngayibona kwenteke ngabe usebenzile umsebenzi wayo kodwa asinangivuka ngathola bagubhela inkukhu ngathi la akusiso uhlala kunje akhipha inkukhu sizathu lithi iBhayibheli Gehazi ingeku yenkosi noma sisebenzi sengeku yenkosi sithi la uvuke ekuseni akumathi kumbe bengawushaya 2 noma bengawushaya 1 lithi wahlangana nempi ikade ini lidolobha haleluya lithi lempi beyikakelethelela idolobha lonke lithi wagijima wayemuntu kaNkulunkulu wathi hawu Nkosi sitakwenza njani mbuto loyo vanini Elisha bazalwane umuntu lona uNkulunkulu inceku nencekukade lena uNkulunkulu uthi Elisha waphendula wathi ungesabi amasabi yini wayamasabi babe emlangeni lomncane ubonile ukuthi kunani ngaphandle ubona ngakatshe umuntu lokholwako bazalwane udzinge mehlo ekubona uzombe sibubuza ufuna kucenza lalelani babazalwane base-Rock of Salvation angeke sithi sikhona uNkulunkulu ophilayo but side emehlo ekubona haleluya kunemhlabeleli manje bathebula somunye umntwana angibathembi lapho emake ngingakuthemba wena laba angibathembi lapho amehlo ethu angesuki kuJesu ongumqalisi nophelelisi amehlo ethu angesuki kuJesu yena ongumqalisi nophelelisi mabazo lomncane nasibaxoshe lapha fired besihlala thina sobabili bahlabela le ndoda le esihlabela nayo temperature kubenyamafasi bahlabela le ndoda le ngabasusa bonke insasabe soyithula ma sibe sesifaka amanye amathebula maybe namanye emhlaba ungayivalele ungayiva iphakama ngalamanye amagama uve ukuthi akuyahlatshela lithi iBhayibheli umuntu kaNkulunkulu noma ingeke umuntu kaNkulunkulu itabuye ithi sitakwenza njani lalela ukuthi uphendula uthini uthi ungesabi ngiyathemba uNkulunkulu mina athi uNkulunkulu emandla manje angisabile onyabuta sitakwenza njani uthi ningesabi noma ungesabi laba ngakithi banyeni kakhulu kunalaba ngakubo haleluya ngicela khuluma ngemehlo bazalwane emehlo akamoya haleluya kunamadoda lamabili kunemuntu lonemehlo enyama ubona yiphi letabuye lekakedorobha akayibone bilengalakithi kodwa umuntu kaNkulunkulu ubona yiphi lekakedorobha uphinde ubona yiphi lengalakuye uthi ungesabi Elisha
wathandaza wathi awusimakathe vula emehlo akhe kuze abone. Haleluya. Angeke bazalwane sakhona uhamba nebantu labangaboni. Vumela uNkulunkulu akuvule amehlo kamoya ukuze ubone. La mehlo lawo bazalwane ayacelwa uNkulunkulu. Ngicela Swati la kulo Revelation angifundzele lonazo egameni lika Jesu. Verse 18. Uyayala namuhla uthi uthenge usimakathe igolide lelo longamlilo ngoba nawuthenga kuye konke kwasimakathe kunempumelelo, konke kwasimakathe akupheli, konke kwasimakathe kunemandla. Le golide le ilolonga ngamlilo. Yes. Khona utawuqeba asifuni lemicebo le yaseveni ngoba lemicebo yaseveni sena sibe nemathumbu emakhwapheni sibe sesiphakamise emakhwapha. Inkinga yethu lemicebo yaseveni kodwa lo mcebo wasimakathe awusiphakamise emakhwapha kuba nasimakathe kuyinzuzo kubodwa. Kubeka sesi uthi ngabaphatha ingubo letimhlophe ukuze ukuthi impilo yakho ibe mhlophe eveni, bantu labakubona babone kukhanya kuwe. Ukuyibona le nto ufika kubantu babone abanyembenya athi naye lona akwathi nyembenya ungangibuka make egamani ngwena ngale ndlela ngicabanga ukuthi ungakhona ube bavula umlomo babekubhayi naye lona uthi umphathe ingubo uthenge kwethu ingubo letinjani letimhlophe sithenjiswe eBhayibheli bazalwane ukuthi siyawuphatha ingubo letimhlophe nasifike ekhaya lithi iBhayibheli sinabamhlophe sithi kwa ngoba sinabe simphathiswe kuye uma sithenga kuye sithaba letingubo letimhlophe. Yebo sesi wona unofika uDumo bakho uthi ungabonakala wona lobukela Kristu lokukhanya uGulo bakhe uyafihlakala ukuze abantu bakuboni uGulo bakhe ngoba na Kristu. Sasifika kuvela ibhomo la ngaphandle abantu bethu laba bafake emaqhiqi la lelinye lephasi lelinye liyayini lelinye lisempumlweni khulumela lo sesithola esikolweni uhlelo sesi usebenza esibhedlela mathi akasinesi esibhedlela ngawuthi uyiklek mboyini ufake lona malalize litanga lamafinyile ngala lithi manje ufinya njani sesi uthi usho ngani uthi mina ngiboneke ngiyale ngala thina siyaphuma amafinyile kweva bahamba la wena ube susula njani amafinyile uthi awasula lelela bazalwane basihambela nkulu yamalanga nalona uyakhombisa sesiyephu uthi nami nginako lo munye usivete cleavage athi nami nginalo kodwa uthi uNkulunkulu namuhla asiteni kuye sitotheni ingubo lemhlophe sitofika uhlazo lwethu ngoba umuntu nongakavulwe bethu akaboni ukuthi wapha nkulu noma hamba nkulu. Ngitshelana ukuthi ngahle ngiyadlisa kulala nje yathendo bazalwane kufanele singathi nabeni nokuthi nabeni sibazalwane ngiyaphika nemvuselelweni ubeka sesi uthele nemuthi wegcobisa emehlo akho uthi ubone thenga umuthi wekugcobisa emehlo uthi wena njani ubone amehlo ethu
angesuki kuJesu ongumqalisi nomphelelisi la ngoba unikwe mehlo ekubona ukuthi ufuna ukukhweshiswa. Thina sithe leligama lokuthi batangibona kahle abangani asinalo thina labakholwayo loshumayela wena mina. Haleluya. Kunento bazalandele kufanele siyadi uma unemehlo kamoya. Sathane nakafika kumuntu uyamdistracta amthume ingqondo afune lokumsusa kuposition athi le time sekonile abe siyagijima uyakusathana afika amdrothele athi ubonile ukuthi na umuntu lokholwako into uma nangabe unaye emoya utabe siyasarenda uthi Nkosi ngiyasarenda. Lithi iBhayibheli wathandaza lo muntu kaNkulunkulu wathi ngicela umvule mehlo. Lithi wamvule mehlo. Nakamvule mehlo babekubhala lithi wabona tindimbane tetinqola temlilo tizungeleze bani Elijah. Lithi iBhayibheli uma bona leti ndimbane seyikhulumile ke kaNkulunkulu ukuthi laba labangakithi baningi kulaba labakuphi laba7 yakala manje ke kaNkulunkulu Gehazi ngekhathi kaNkulunkulu yakala yehla yathi ish kanti bengibuke njani waguquka uprofeti kaNkulunkulu waya kulempi lebona ngemehlo empi wafika wathi kuyo wafika wathi kuNkulunkulu mashaya ngepuputhi. Lithi iBhayibheli mashaya ngepuputhi lithi wakhuluma amagama wathi le ndzawo lenikuyo akusiyo indzawo lefanele nibe kuyo. Cela ukubona nginikise la kufanele niye khona kanti sobathatha babikise enkosini yaka-Israyeli. Haleluya. Lithi iBhayibheli wabathatha wabahola wahamba nabo. Nakafika inkosi yaka-Israyeli yajabula yathi ngibathole kahle lapha bebafuna ukutombulala. Lithi iBhayibheli wabuta athi kuprofeti kaNkulunkulu wathi ngibende njani ngibabulale ngenkemba wathi no bakhe kudla abanye basuthi. Haleluya. Lithi nakaqeda kusho njalo lithi wabe sewuyathandaza wathi abavuleke mehlo. Lithi bavuleke mehlo wathi babona basemkhathini wema-Israyeli. Ngiyacabanga babekubhayibheli ukuthi bebatshela ukuthi uzafa. Lithi iBhayibheli wathi bakhulule nasebadlile babuyisele emuva. Umuntu lonemehlo kaNkulunkulu ude bazalwane into yokuthi philiselele yena. Umuntu lonemehlo kaNkulunkulu unekwakha umuntu labamati uNkulunkulu ukuthi ezenze njani amati uNkulunkulu amkhone uNkulunkulu ngoba kube Elija wathi abulawe impi yamaSiriya nema-Israyeli ngabe ayizange iphele. Lithi iBhayibheli kusukela ngalelo langa eMasiriya akazange aphinda ahlasele ini ma-Israyeli. Funa kuyawuthandaza. Lithi nembala simakathi wavula emehlo alencengu ya-Elisha yathi iyabuka yabona tindimbane temabutho nemahanshi netincola tembi tivutha umlilo ticancabele indzaba kutungeletela Elisha.
Haleluya. Kunetimo bazalwane lesibhekana nazo. Kunetimo bazalwane lethi sifike lapho. Kodwa letimo atisito tethu kudinwa dasimakazi. Haleluya. Lithi iBhayibheli igebu yapito yathiwa hey lona mfata kabiyele ekhaya lo ngena abantu abathorela kabiyele ekhaya lithi ke we 32,000 lithi 10,000 bajika babiyele ekhaya bangena emanje emathorweni leli simakathe babemlangeni athi manje laba ngena emanje emadoleni ufuna ukunciphisa lento ngoba uNkulunkulu akafuni ukunqoba ngembi leningi ngoba anganqoba ngembi leningi batawuba nekutethemba bathi bona ho sibanqobile kanti nababancane laba babaningi batawubona ukuthi akusiwe emandla ethu lithi iBhayibheli wehlana waphinde wakhuluma uNkulunkulu wathi abantu sebasasebaningi kakhulu khumbula kujike 10,000 there were 32,000 kwajika 10,000 kwasala 22,000 wathi uNkulunkulu basasebaningi yehlela nabo emfuleni lithi behlele emfuleni nabafika wathi kanti khethela mina uNkulunkulu lithi kunalaba bafike banathe manje babheke phansi lithi kwaba nalaba wacapha njengetinja beva bakalanga babuka impi lithi there were 300 lithi iBhayibheli wathi lapho labanathe manje njengetinja yibo lokufanele uhambe nabo baphuma bayosasela impi lena more than 1,000 webantu 300 people bayinqoba lempi ngoba simakathe baningi laba ngakithi kunalaba labaseveni. Haleluya. Mina ngifuna ukukhuluma nemuntu namuhla lothi emehlo ami avalekile ngikhona ukubona impi nayitali. Aqale uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngicela umane ungivule emehlo. Kuze ngene njani? Oh. Haleluya. Libandla laNkulunkulu lelide moya alikhoni ngapha inzinza ndzawonye ngoba emehlo alo avalekile kodwa emehlo ebandla lelivulekile atawukhona umuva uNkulunkulu atawukhona kuhamba naNkulunkulu batawukhona kulalela iphimbo laNkulunkulu babe sebenza njengoba uNkulunkulu asho ukuthi kufanele benze. Haleluya. Sine bazali lesikhethiwe baNkulunkulu sihlaselwa ngazonke ngaso sonke isikhathi kodwa into yethu sidinga amehlo uthi uNkulunkulu uqelane amafutha ekugqobisa emehlo ethu ukuze sikhone kwena njani ubona ngoba uma emehlo ethu angakagcotshiswa ngeke sabona sitawusona sidlobhana namhlanje kube lo gazi kube emehlo akho avulekile besingeke senenjani sidlobhana lithi Elijah wathandaza wathi Nkosi uvula emehlo kulaba wathandaza wathi Nkosi bavale emehlo kuze baholele enkosini yaka-Israyeli. Impilo yethu bazalwane yokholwa impilo lelandzelwa timbi imihla nemalanga ungababuta laba bantwana besikolo labafundzako umbute impi yakho unempi yakhe naye yesikolo sakhe lasifundzako ukhuphuke wenaba labashadile banempi yabo nabo yemshado ukhuphuke laba bangashadi banempi yabo nabo yekungashadi kodwa uma emehlo avulekile ngeke saba nenkinga sitawuhamba siqonze ngqo ngoba sathi ukuthi uNkulunkulu emehlo ethu enenjani wavulile. Haleluya. Amen. Unana umhlabeleli nochorus uthi lo mhlabeleli sohamba kalula indlela sohamba kalula sohamba kalula funa ngokuthandaza nebakho abathi Nkosi sivula amehlo
kunalomunye umhlabeleli nawo ukuthi sivula amehlo sikhangele phezulu uma amehlo akho akavuleki siyasukuma simangele inyawo egameni likaJesu. Abathi mina ukuthi amehlo akho abona njalo. Ungendeka uyinkobatani wabona umfana njengoba umfana uhambe kamile la afakaza uthi nama ngititholele kwesilenda uthi baphele bona ayakavuleki amehlo akho namnjalo. Ubukele nkobatani yami lebeyimela yephi uthi nama ngititholele lona lelidakilela hey madam suthi hayi akavuleki amehlo akho. Kodwa sifuna abantu labavuleke amehlo labatawubona uNkulunkulu bakwayise ibandla kuthi manje sesikhathi sokuthi sithandaze. Ngiyabamba nabantu abasha mina uthi nasekubhenza ubedlo ukuthi asithandazeni kwente njani asithandazeni asisabuthi babebhayi ukuthi sesithandazelani ngoba kunebantu namhlobo sasithandaza ukuthi athi sithandazela ini sithandazeleni umuntu lonemehlo kamoya kaNkulunkulu akakuthi nakuthi akuthandaza uyathi ukuthi isikhali baba wethu losezulwini ngifuna ukuthandaza abazalwane thandazele umuntu athi Nkosi mehlo ambe sekabona letinye izinto letingakafanele ukuthi ngibone emehlo bazalwane do you know ukuthi endani ayayithatha lento usho njalo Jakobe nakabhala uthi kude umuntu lomntwana lolingwa uNkulunkulu uthi sihunga ngetinkanuko tethu siyabona sesithandiwe ngisinakubona sesi ngemehlo ngithatha le picture ngifake nekhathi ngisina ngifaka nekhathi sengiyacabanga ukuthi ish nasenguphuthekele kakubaba uthi ngilapho naseyithethe inkanuko seyidala so ithi nayithetha dala sono ibe seyiyabhubhisa isukela kuphi emboneni. Kodwa uma sawuthandaza silikise Jobe athi ngenda sivumelwano nemehlo ami uthi ngeke ngayibuka intobhatane ngemehlo kanuko lekho leyo itasenda sihambe kalula indlela yethu. Phela ukuthandaza nemuthi athi Nkosi bese ngibukile bengithi ngibona kahle but ngibona lufifi kodwa Nkosi ngiphe amehlo letawukhona ukubona imfihlakalo yakho iphuthelwe ngoba bakhona abaprofeti bemama bangafike bemela bakhulume into lehambisana nezwi ligijime niye khona lisina nifika khona naseyebhulwa lento Israel bazana tawufika isikhathi la antichrist atawungena khona enzaweni lengwelengwele afike abe umpriest lomkhulu Israel acabanga ukuthi nguye Messiah lithi iBhayibheli in 7 days akuguqule ukukhonda kwabo letaqeda kuguqula ukukhonda kwabo bavuleke emehlo bathi wo silahlekile wendeka tuwe madoda bayemawuse bahamba boshona le bangamboni ukuthi sesihamba neNkosi ngoba emehlo abo besasukile kubani kuJesu. Lesi iBhayibheli nasekaqala qathulula imibhalo lithi emehlo abo aqala kanjani avuleke sithi ngabantu labasuke kuposition basuswa timo emehlo abo angasaboni uNkulunkulu abona timo. Funa ukuthandaza nabo egameni likaJesu. Ngicela ukuthandaza nalabo bazalwane abathi Nkosi sambile emehlo ethu abadimi sangasabona
bese sikhuluma netindzaba lebekungakafanele sikhulume. Ungenteka sokuphendulana kabi. Akusiko kwethu ukuphendulana kabi. Mina kwala bazalwane noma ngathwanya lo mthethiswa ngoba bemthiyane ngathi ukuthi right la khona right akunawo amagama ukuthi ungaphendule kabi uma bemthiyane. Kwaba ukuthi iqolise sengiyakuNkulunkulu. Ngiyabonga manje. Sengicela uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngicela ungithethelele. Kuko konke icebo lekubonile kimi. Kodwa kuwe Nkosi kuwe lokubona lingekhathi la ngicela uqolele. Ngicela kuthandazane emuntu egameni likaJesu. Thina bazalwane sibantwana baNkulunkulu. Ukukhulumisana kwethu nako konke siyathoba phambi kwaNkulunkulu. Asisibo kulaba bazalwane lekube kuma lithi iBhayibheli Elijah uma acela lengeke ukuthi ivuleke emehlo lithi wanela ukubona lethi ndimbali emandla lengeke wakuyena kuthi laba wala ngithi vele baningi. Buya babe mlangeni tothandaza nathi egameni likaJesu. Sabela make bathebula ngeke Nkosi setha phambili egameni likaJesu. Uma ubona ukuthi ubona kalififi ngicela ujoyine. Kunemehlo enyama lamabili bese kuba nemehlo kamoya lamabili. uNkulunkulu ikumuntu emehlo enyama. Umadalwa umuntu udalwa nemehlo enyama bese kuba nemehlo esibili. Uma loyo muntu sadalwa uNkulunkulu ngokukamoya bese uthola lamehlo kamoya. Lamehlo kamoya akafani nalamehlo enyama. Emehlo enyama uthi mawubuka ngayo simo ufikele uvalo. Kodwa emehlo kamoya uthi mawubuka simo ufikelwe mandla ngoba kuvela kuncoba emehlweni kamoya. Kodwa emehlweni enyama kuvela kwesaba. Silibandla uNkulunkulu ukhulume kahle. Akusibo laba kuphela lebethe phambili lebanganawo emehlo kamoya. Nami anginawo emehlo kamoya ngoba kunetinto letifikayo sasikhathi ngitesabe kunetinto letifikayo kwesikhathi ngishaywe livalo. Kodwa emehlo kamoya uma sowatholile dithi dimo matifika ubone impumelelo wena. Haleluya. Siyaphakamisa isandla sonke. Kunemehlo
amehlo lesingenawo. Makaneke uNkulunkulu akhulume emini ngemehlo ukube besinawo. Ubonile uNkulunkulu ukuthi siyawathinga. Akusini idlazana leliwathingayo. Nami ngiyawathinga lemehlo. Kwesinye isikhathi usuke namhle ekhaya so ukhulume kabi ngoba bowungenawo lemehlo. Kwesinye isikhathi ufikile ebandleni so usolile ngoba bowungenawo lemehlo kamoya. Siyawuthandaza sonke sithi Nkosi siphe amehlo kamoya. Siphe amehlo kamoya. Lenye indoda yamemeta Jesu wadlula. Yathi ngicela ukuthi ngibone ngoba bese inganawo emehlo kamoya. Kodwa namuhla sithola ukuthi le ndoda le beyinemehlo enyama kuphela beyingenawo kamoya. Kungako athi Elijah, Nkosi ase umvule emehlo kamoya abone ukuthi impi lengakithi ingana. Nami ngiyayidinga lempi ngibone lempi lengakithi ukuze ukuthi mangihamba ngathi ukuthi ngihamba nempi lenemandla okunqoba. Sibongile baba wethu loyingcwele emini egameni likaJesu Kristu. Izwi lakho leli babe linemandla. Izwi lakho liyaphila. Livula la kuvalwe khona. Livala la